Ahirwaro Eriambara Regional Referral Hospital ho murembo rwambara hatwabasa kushanga Gospel Scovia ogu aino burire bwentugo entugo zezonda zikasisikara kandi obwahati nayetenga obujanjabi ningashi obuhweezi kwasa kuza umihangeri ya India bakamuhindura entugo obunaza kutushoborra okuba mukwatsire kenje ntutungo burwire obumwe tubura kumanya ekiturwire ningachi naza kutushoborra okuba mukwatsire okwakuraguza hamwe nekwiyongera ashemerera kutayera Scovia kare bambe nanye nabakira mwe bare kwisha kundebaho kama abaho mugisha noye hurota amagaragara mazima nishasha kanishasha konko yireho hate kinyambere ho kace ndia dialysis ekyoma cyo konjeje neshagama so ninkizaho nkamanza nakizaho wike yemwe yona buri izuba mwene hati ninkizaho emirundi ebiro mu wiki so nicyo kinyambereho kumpama otuwana ototonyine sente zo kwetenga kuza umurwayi sente ezinkwetenga kuza India n'obukadde 15 abo kuba ivere nezimbire nafunaho hati nizo ndimo ninkozesa dialysis na nembaze inkozesa na n'obuhweezi obunkosa nayetenga obukadde 15 obukadde 15 obwo naba harimu dona then hamwe nanyu obujanjabi bwanje na transport yokuza India tuire obwire bukwenganya kya medication ya kidney ambazi katandika 2022 omukwikumi embazi ya kidney because nkanta kujimanya ukarwara kurge 2019 nyungumani nde ni mpwera ni zimba ni shasha ni ntanaka konkanchiza barondo burwire babara kufuna kwikayibashire baka naiza kwa mweshagama no baferire yo munonga korengo bafuna buri kimwe so no bashangire esigo zanje zirwire zona zikazabire damaged so embazi nkagitandika last year omukwikumi na hati niyondo no spending a sente zikwingana shumwizo eziba kukozesa embazi omwike noshanga nagura embazi emitwaro 2 then nantire mu dialysis every day nimanisha shwe emitwaro 10 konko mukutandika ezena ku zona wiki yona so wanotandika noba ine kushashura 1 million then ezinde nakwezo kukorataho oiza noshashura 10 so sente nyingi zinkushoze zinta kubara abakwa ino bumpika akagere cyabaho wiroko gorogo mbazi chikayeshanga gori kogwe mitwaro mushanju shanga gori kogwe mitwari 12 mbityo koko muko bimanya kumwachura ngu nayetenga sente nyingi kubasa kutunga obujanjabi iwe ni wakubasa kubanonda kumwishyikira ninga kumuyamba nabasa kora basumu eya 0 munane mirundi 3 mwenda nibasa kuzigarakamu 0 munane mirundi 3 mwenda nisike mukono nikumbatie Bwana nisije nikaanguka watu mukono weneleza hili na muhanda kama takisha kule kwa go nubwo nankwinire